Adam Bilahova tapşırığında Ot Kızınga Medeniyet Hizmetkeri. Tataristan Yaşları gazetesinde uzak yıllar boyu Sirdaş sahifasını alıp bargan jurnalist Rina Zaripova hem fizika okutuvchisi Zohid Zaripovlar ailesi. Kazan Devlet Pedagogik Institutunu bitirgenden soň meni направление bilen jiberdiler Layış rayonuna. Layış ranosu jiberdi Saralan, Tatar Saralan awuluna. Men anda barganda Rina Bayanovna rus tilini alıp bara idi. Bizga bir yıl işlegenden soň tanışırga to'g'ri keldi. Bir kollektiv tashladik, birga ishladik. Tura turgan yerlarning orasi yiroq bo'lmadi. Ул sizga birinchi ko'rgachda o'xshadimi? Yo'q, o'xshamadi. Qiziqsinog'ina kuchli bo'ldi menim. Menga uning qaysi yoqlari o'xshadi? Uzun chechli bo'luvi. Ondan so'ng o'qituvchilarcha siylashuv. Mana shul yoqlarini meni tortgandir endi. Shulay turib nechikdir tortildim endi, unda tortila boshladi shekilli. Siz motor so'zlar. Ondan so'ng men taqdim yasadim. Nechik taqdim yasadingiz siz? Nendek so'zlar bilan? Esingizdami? Men sizga uylanirga tilayman deb aytdim. Siz deb atadim endi, конечно. U narsadek? Bo'ldi. Anglashimcha siz ikkingiz ikki turli kishi. Irigiz Zohid abi ol fizik, tug'al fanlar kishisi, siz lirik, his bilan ish eta turgan ikki turli kishining birga yashashi, men ikki turli tarbiya olib o'sib ketgan bolasi. Ularning birga yashab ketuvi, birga turmush quruvi nechta kerak bu? Umuman turmush quruv bir o'ylasang, tege aytalar bet, yo'l oshashog'ina to'g'ri bo'ldi. Bek zo'r narsadir. O'zining o'zi ekran tajriba to'play yelasha turgansiңdir endi. Biz elbette ikimiz iki kishi, hatta bizning o'quvchilarimiz da shulay deb aytadi. Rina apamla shundayroq endi ol, Zohid shundayroq endi ol. Shundayroq. Сөйләшәдер endi o'quvchilar bilan o'rtaq til topib, ular bilan gil do'st bo'lib, nechikdir ularning ulkanroq do'sti shekilli bo'lib oralashib yuraydik. Onları uyga qaytib o'ylamay turgan edik endi. Ular bilan bik ko'ngilli edi menga. Zohid ikkinchiroq. O o'zining fenine mükibben ketken, ortiq aralashuvni büyük yaratmay, hatta klublarga da büyük çıkmaydı. Şuna göre bizning mana ulkan klass o'quvchilari bit endi. Biz 9-chi, 10-chi, ol yillarni hali 11-chi klasslarda bor edi. Ular nechikdir ikki kishi deb aytadilar edi. Mana shu ikki turli bo'lgan kishi endi biz 36 yil yashab yotamiz hozir. Fiziklar bitindalar formula bilen neşiler. Ул гаиләдә дә ниндидер чагылыш табадыр иманым. Физикларда бит нәгадәттә акыл өстенлеге итә күбесенчә. Шулай ишегрәк булды. Дөрестән дә аның хәтта мәхәббәттә аңлашуы да шул формула рәвешендә булды. Ул бер дәфтәр язган иде миңа. Шунда ул ниндидер физик терминнар белән инде хәзер хәтеремдә дә калмаган. Язып, сызып, менә безнең юллар кая бара дип миңа күрсәткән. Fizika fani bilan shug'ullangan uchun ortiq ko'p сөйләшеп bo'lmay, ul konkret fan atalaydi ul. Filosoflar shekilli, tarix fanini olib boruvchilar shekilli uzoq сөйләшеп bo'lmay uning bilan. Ular ko'p сөйләшергә marta bu konkret fan bo'lgan uchun bek ozgina aytirga to'g'ri keladi. Shunga ko'ra buni mislanganda da ortiq ko'p сөйләнергә yaratmayman. Ko'proq praktik yog'in ishlaytirga tilayman. Hem şolay barada endi. Ничек уйлыйсыз, ул ике төрле булу яхшыракмы? Әле инде кешенең бер-береңне тулыландыра торгансыңдыр. Югыйсә гел бер төслегенә, икеңдә бер җырны гына җырлый торган булсаң, кызык булмас иде. Мин Заһидны әкренләп аша бардым. Ул мине бәлки шулай аңлый баргандыр. Бәлки минем белән дә аңа кыен булгандыр башта. Чөнки мен бик хис кешесе, эзгеле нәрсәгә дә хәтерем калучан. Ул һәр вакыт turmuşşanırak kişi oldu endi, praktik yakını köprek uyladı. Ko'p kishi söylemli bulayında, kerakmagan so'zlarni söyleyler. No, ish yog'idan kelganda ularning ishlari yo'q endi ol. Men maqtanib aytmayman, bulay ko'p söylemlarga ortiq yaratmayman. No, ishni bo'ldirga tirishaman endi. Zohid ol yoqdan sizga so'ran kishi. Olay bik yaş
şeşe turgan tugul, ol onday matur sözlerini. Ol belki azdırırmın dep korkkandır endi hatan kızını. Hatan kız etip azıp ketmişer. Şol ýagyndan korkkandır. Үзегиз матур сүзләрне яшәйттегезме соң? Min de ol hatlı ettim diye aytalmam. Biz şolay da bizning bugun bik tüşeytip terbiyelenmegen. Şolay. Lekin her hemelin, her söyleşiğin eytip tura eto. Senin nerse oylağın. Gül maktapına tırsan gül singine deyip tursan bey тоже. İyi, bozulup getirge bulanlasın. Ondan soň bek dürüste bolmuş, haman sen motor da sen şiber demende. Ol sözler bet tuydura da başlayanlasın. Ol şende turmuşta көрүнен ol barsa da şunda. Егет белән кыз бер-берсенә матур сүзләр әйтеп, бер-берсен сынап йөри дә өйләнешергә була. Ничә яшьтә өйләнеше дөресрәк икән ул? Моңа төгәл генә җавап биреп буламы? Min 25 yaşta çıktım. Захит абыла, Zahit da 27 yaşıydı, yaş araları. Hem men bik vakıtlı deyip sanayım, eli hatta erterektir dedi. Niş etsen de bit bine goyle kuru, bik zor oğlum deyip sanaydım ben yaş vakitta. Şuna göre men özümni ezirdik de sanamaydım. Eli 25 yaşta olsam da. Dürüst mena 18 yaşta da takdim yasagan kişiler buldu. Eli men o şağında hatta balağına deyip sanaganmın özümni. Sonra öyleniş dürüst deyip sanayım. Bik köp nersege kişi ezir olmay. Eli şol yaşta öylenišip de. Mine birinci bala tuğaş, onun bütün problemleri başlana biter. O vakitta da eli köp nerseni bilmeydik. Ekirin gine bilesin ikanen. Ekirin turmuşundan da ol bir kitap ikanen şunday, gıylım kitabı. кияүгә чыкканда, өйләнгәндә һәр кем матур хыялларга бирелә. Шул ук вакытта курку хисе дә булуы мөмкин. Үз тәртипләре, үзенең айрым гадәтләре булган өр-яңа гаиләгә килеп керү, килен кеше өчен үзе бер сынау кебек. Min bik korkaydım koynana bilen turudan. Сез бергә тордыгызмы? Birge turduk, Neçe birge yıl? turduk. En korkkan ayberim şu şeydi benim. Men aytam, men koynanalarga yarıy almam. Yani gelinden elbette kanaat ediler mi? No, minde mında katnaşam etinde ağır sözler aytırga yaramay, kartlar indi alar şulay bide. Türlü haller bulgalı işinde. Zahidning özünün koraşı eybet buldu mena korada. Mine bulabit şunday tertipli kişi, içmi, tortmi, şul yaklarında oylaysan işinden tüplü. Шулай да әйбәт кешегә дә ярарга кирәк. Ишетмәсә, кайнатага да ярарга. Ул Әйе. бик авыр булмадымы? Ağır buldu, başlık jengil buldu desem, bir de dürüst etmegen bulur edim. Ben başta şu hatlı kıyımsandım, dürüst koynanam elekege zaman kişisi betinde 66 yaşıydalarının ikisine de biz ilenişkende koynatama da, onlar büyük dini kişiler. Benim koynatam Kur'an hafiz diyerlik, ol Kur'an'ı yottan bileydi. Hem tura bara biz bir-birimizge şol hatlı yoraklaştık. Belki boşta olar mena kilin edip, olar dep etmem, bigrek de koynana bilen aralaşasın betinde. Ben enkey dip derdim, Zahid neşik derse şolay dep indi, özümde. Bizning yakta bulay da betinde vaqtanış yağında enkey etkey, şoňa görä mena kıyın buldu dep aytalmam olaryň. Emme men her ülşemde özümne kilin bolup, kilin hizmeti көрсәтергә tiýişdir dip oýlaýdym. Mene şoşa bir nişik oldan köňülge kirip kalgan bir eýber oturadyr eminde. Koynanam menim Allaha şükür, ol ýaşda bolsa da bik nyqyna edi. Hem turmuş tejribesi de zor edi anan. Ol kilin edip garamady ahyrı mena. Mene onday tege men eleki kilinni göz aldyma getirgen bolsam özüm ol zaman şarak etip qarady endi, anlady bizni. Bir wagt şulay urtaklaşyrga boldum. Men edem Zahid ol özgerdi, ilengeç, gel soňga da kalıp koydum edem. Soňlap turdy da koynanam bir söz etmedi. Otası da şonday edi anam, işi bardır. Şundan soň ýeşi men anladym endi. Monsan endi ýeşi ýere geldi. Mena Üz ulu turunda kaynanama söylerge yaramay. Neyine yetişsizliginde. O belki yetişsizlikte tügüldür. Çünkü olanın malayı, olanı bari tek yaxşı etip güne püresi kele. Mene şu anlav kildi mena ekirine.
Эми хәзер инде менә үземнең малайымда, кызларымда үсеп җиткәч мен аны ныграк аңлыйм. Беркемнең дә, бер генә ананың да үзенең баласы турында начар сүз ишетәсе килми. Мин дә менә улым турында бары тик матур сүзләр генә ишетәсем килә киленем белән. Үзең кайнана булгач, менә мин инде 2 тапкыр кайнана дияргә ярый. Кызым кияүгә чыкты, улым өйләнде. Кайнаналар хәлен ныграк аңлыйсың. Мин хәтта уйлап куям. Каян килде икән шул хәтта зирәклек мен әйтәм. Безнең менә шул гади генә кешеләргә кайнанам, кайнатамнарга. Алар халык педагогикасы белән эш иткән шикелле. Шул хәтле сизгер күңелле булганнар. Әле дә уйлыйм. Яшь вакытта әле балаларым кичкенә, аннары бит аның кызлары бар. Алар атна сайын киләләр кунакка балалары белән. Мин шушында бер вакыт үз алдыма куйдым, мен әйтәм, минем балаларны яратам икән. Или ишетәм икән, ишеткән бар менә. Алдан ишетүләр теге кайнанай. Кайнанай булгач гел усал булырга тиеш, киленне кагарга тиеш дигән фикерләр кирип тулган күрәсең. Башны чүпләгән инде. Мен әйтәм, минем балаларны аралар инде бу. Шундай бер ни күңелгә килде. Чөнки кызының балалары да килгән. Нәкъ шул яшьтәгеләре дә бар. Карап торам, юк. Ничә тапкыр шундый әйберне сынап алдым, дөресен әйтергә кирәк. Һәм кайнанама ныграк рәхмәтле була башладым. Ул минекләрне ныграк ярата иде. Менә мин һәр хәлдә шулай уйлыйм. Булары үземнекеләр бит дип сөю инде менә минем Рифкатымны. Ул кичкенә генә иде әле. Без бит алар белән бергә яшибез инде. Минем инде күңелемә май булып, сары май булып ятты. Шулай да бергә яшәү дөресрәк микән? Әллә инде һәркем аерым бер гаилә булып яшәүме? Аерым яшәү әйбәтрәктер ул, һәр хәлдә. Бигрәк тә хәзерге яшьләргә. Аерым яшәп, аралашып торсаң, ләкин аралашып торырга кирәк. Барыбер әйбәтрәк. Чөнки бөтен кеше дә бер төсле булып бетә алмый. Аның була бит әле теге ярашкан мәлләрдә bir-birinin хәтерен калдырырга мөмкин. Бөтен кеше бер төсле булмый. Кайбер кеше каты бәрелеп куярга мөмкин, ынтылмаска мөмкин ул бер рәнҗетелгән авыр сүз. Ярый әле без менә безнең гаиләдә дә алынган олы кешегә каршы әйтү дигән әйбер дә булмады. Бит хәзер дөнья икенчерәк. Каршы әйтеп җибәрсә, нитсә, күңелең яраланып куйса, менә шуннан китә бит ул кичкенә генә әйберләрдән дә гаиләдә згыр. Ни өчен нәкъ менә хәзерге буын яшьләре бик иркә икән, ничек уйлыйсыз? Бу иркенлек менә шушы заман белән килде ул. Радио, телевидение, шул вакытлы матбугат белән дә килде ул. Аннары кайнананың иң яхшы дигәненнән дә кызгын тавышы килә дигән элекке гениләрдә әйтемнәр дә кире урнашкан. Дөресен генә әйткәндә киленнәр, кайбер киленнәр дип кенә әйтим, бөтенесе турында да әйтә алмыйм. Менә мин үзем хәзер үземә үзем хуҗа дигән әйбер. Ул кайнана белән килен арасында гына түгел, ул хәтта ир белән хатын арасында да шагыла бүгенге көндә. Баш булырга тырышудан килә ул. Хуҗа булырга тырышудан. Ләкин хуҗа булып җиңеп, ой-һай бәхетле булдым дигән кешене ишеткәнем юк минем үземнең. Ничек кенә беләм димәсен яшьләр. Аларның беләсе килә, әлбәттә, күп беләсе килә, беркемне дә катыштырасы килми тормышларына. Ләкин акыллы рәвештә катышу кирәк барыбер яшьләр тормышы. Тәҗрибә җитми. Тәҗрибә җитми. Аптырап калырга мөмкин ул. Әмма горурлык кумачалыймы сорамый. Сораса инде имеш нәрсәдер түбәнсетү дип уйлыйм инде, үзен түбәнсетү дип уйлыйм. Әмма бик кирәк. Сабырлык, олы кеше киңәше булса, бөтенесе җайга салыныр иде кебек. Бигрәк тә 4нче балам тугач сиздем дип әйтәм. Теге балалар белән артык сизелмәгән. Шуның өчен ул балаларым минем барсы да сау сәламәт булды, Аллага шөкер. 4нче балам саусыз туды. Бу безне күрә бер сынау иде инде безнең тормышыбызда. Бик авыр кичерелде бу әйбер. Бик авыр кичерелде әлбәттә. Дөрес кайнатам исән иде. Кайнатам исән иде һәм ул ничә әйтсәң дә менә шын мәгънәсендә дингә бирелгән кешеләр бер кайчан да начар киңәш бирми. Ул шул хәтле яратты ул баланы. Бу бала өчен кичергәннәрем инде, анысын инде әйтеп
söylep oňlatyp bitire turgan tugul. Күз яшьләре белән имездем мин аны бик узак кына. Ләкин өмитемне бер кайчан үзмәдем. Хәзер бит кой чагында бала тудыру йортында ук менә саусыз туса бала, аны калдырып чыгу мөмкинлеге бар диләр. Коя ул, бу минем иң яраткан балам булгандыр бәлки. Әлдә хәтеремдә хатын-кызлар консультацияләренә барган вакытта ук бер ханым bir ginekolog әйтте. Sizin iş baлагыз бар икән бит инде, нигә дүртенчесен табасыз диде. Табиб баланы тапмаска киңәш итә. Рина ханым үзенчә уйлый. Матур хыялларга бирелгән ананы алда зур сынау көтә. Шул хәтле көтеп, аның һәр йөрәк тибешен тоеп тордым инде мин шул баланың. Һәм менә гаҗәп бәхетсезлеккә каршы дип әйтәсем килми минем аны, ул бала саусыз булып туды. Юк ise bütün ягын уйланган, үйдә арак эчкән кеше дә юк, тәмәке тарткан кеше дә юк, неселебездә дә юк. Неселдән түгел, хромосома дигән нәрсәләр барлыкка килде бит хәзер фәндә. Менә шулай итеп бу баланы алып кайттык. Ул минем гаиләдә сөенүчеләр әле, балалар, бөтенесе инде, әни, без бөтенебез бергәләп карап үстерәбез аны. Алар өчен дә инде бу менә курчак шикелле иде инде. Менә шул бала bik ağır üstü, onun her adımı, min tigi balalarımını sizmegəmində ikəndimin onun bilen çağıştırğanda. Belki o bir özü bişisine turgandır, onun ağırlıkları. Lakin eni kişi var bir kişirmiş oran yok. Lakin benim boşuma bir mertebede uyda kelgenim olmadı. Ol balanı koyada olsa, biru koyada olsa. Nişikte kişilerge gerek, nişikte mina xiyallanaydım kuxnyada oturganda öz oyağı bilen çıkıp otursa da mina bik eybet bulur edi. Mine şu öz oyağı bilen çıkıp oldıma mine otursa da dep. Allah'a şükür yürü, söyleşmey, ama bik hisli. Opaları, abisi bik yarata, bütünüsü yarata gailelerini, bütünü biz için kadirli bala ol. Biz onun için tırışular. Mine hazır o balağa 18 yaş. O şul hatli, hisli. Bugün ide yok ol. Мен шуның өчен генә җибәрдем, ул шул хәтле кызыксыну өчен сезгә кумашаулар дип уйладым мин аны. Менә хикмәт шунда гына. Ул һәр нәрсә белән кызыксына, килгән һәр кем белән дуслашып, аны култыклап ала. Менә шулай итеп кумашауламасын өчен генә җибәрдем мин ул баланы. Тормыш шундай бер икән ул. Менә һәр вакыт теге син хыялланган чагына булмый. Мин инде шул хәтле хыялланган идем, мен әйтәм 4нче баламда. Бу минем өчен иң җиңеле булыр дип нигәдер. Şuraya uylaganem, ol kirisinçe çıktı. Şunday sınavlar gül kütmegende de kileyken ol, onlardan birev de hali tügül bu dünyada. Şuna göre her kim menimçe uylarga teyiş, hem özünün ülüşüne düşken şu kümüşün, ömrünün ahırına hatlı iltip yetkirge teyiş disanem ben. Bir nendetigi zorlanusuz, dürüst başta bik ağır bula, lekin şol baladan başka turmuşlu göz aldına getirip olmayı. Hatta bizim bağlar da mine başkaları kişilerge mine kişilerinin şol balaga karata münasebetinden çıkıp kişilerge fikir eyteler, kişiler turunda beya bireler. Şunday ağırlıklar neçe bölüs? Ol er bilen hatını birleştiren miken? Eleyni keretinçe ol? Türlüsü var. Mine men bik köp şuşu bala tuğandan soň benim tanışlarım bik köpüsü söyledi. Köpüsünün iri çıkıp gitken, ayrılganlar. Bir gine türlü tügül, kim nedir birleştire, bunday aybar. Hem tağında turmuşqa tege nıgırak yabışıp yatarga mecbur ete, kim nedir ayıra, ağırlıktan qaşıp gitüşe iratlar bik köp. Bizning işrakta, men aytar edim Zahid, menga toyanış oldu. Hazır değerli. O şağında tege jingil şegine aşulanıp koysam da, ol aşulanmı yani. Ol, onu barbar irkeli. Tutarsın işleri gazetesinde çıkıp görüşe Serdaş sahifesi. Uzak yıllar boyu at kızınga medeniyet hizmetkari, jurnalist Rina Hanım Zaripova çıkardı. Ne kadar yazmışını gözden geçirgen o? Ol xatlarda bit gameller hem gaileler nice türlü, minde bir türlügüne dip aytsam da az bulur. Her xat, her yazmış özünçe. Onlar gaile meseleleri de bir gene ayakta tugul. Onda ir bilen hatın münasebeti gene tugul. Onda bar kilin koynana münasebeti de, ota ana bilen balalar arasındaki münasebetlerde.
Şulay ok ir tuğanları bilen xotin kız tuğanları arasındağı münasebetler de var anda. Onda ming türlü. Ortayıp bitkeş ilenişken kişilerinin münasebetleri de var anda. Onda var bir ayrılgan gaile, ikinci tapır gaile kurgaş. Onun balalarına teki ugi atanın münasebeti de. Mine sonap bitirgisiz. Min üzüme gil yoğalıklar açtım mine şu bulukta eşlep. Siz gel durmuş öğrenensiz. İyi. Turmuş meni şundan da ömür boyu üretti. Eydirsen yazmış üzünden üzü kitirip koygandır dep oylayıp koyşağında. Men yolatıp işledim. Bir koyşanda yoluqmadım. Neşiktir tezirek barıp jetesim keleydi işke. Tezirek şol üyülüp turgan xotlarımni aşasım keleydi. Mine men bik köp gailelerde bolaydım. Türlü xotlar boyunca barıp koy birsi turundan yazıp da olmay turgan bular. Söyleşip güne koydaysın ir xotin münasebetleri turunda. Türlü onlar ayrılgan ir bilen xotin arasındagı mal bölülerde nersedegine qatnaşırga to'g'ri kelmeydi manga. Lekin bütünüsü turunda mine menim şonsa bilen de gajab ol bütünüsünü yazıp da olmaydı. Kişinin işki dünyası hem olarga ko'nglin yoralaudan qurqasın. İsimin, familiyasını o'zgartib qo'yshag'inda yozasan endi. Qo'yaversin yazıp da olmaydi. Bütünüsü o'zin tanıy. Şu vakitlardan men ko'raydim bik g'ibretli yaşayışlarını. Allah'a şükür eli mındı tügül. Xuday көрсетмесин dep qaytaydım g'ibret alıp. Hem şulay yok qo'yshag'inda yep-yeş ailelerge barıp çıgasın. Hem olar arasındagı münasebetlerge g'ajabga qalasın. Qaralmaydim. Şu yep-yeş kineler şunu bilip turalar. Үйrөнүп de qaytasın. Mine şundan da turmuş her kim için itibar etsen ol gel ilim alatırgan bir yurt ekan. Kitap. Mengelik kitap. Yazası kelgen temalarınız elbette bik köp bolgandır. Аларын сурап жатырмын. Эмне нерсе турында siz bir kaşında yazmас ediniz? Menen oylagaным бар dürüsten de zakaz boyunca kuşkan boyunca işlerge to'g'ri kelgen şaklar boldu, iligirek şırlarda. Lekin ko'ngil bilen yazılgan aybirler tugul. Mine men hazır hatta kuşsalar da yazmasaydım buzuqluk, ozg'inlik, fahişelikler turunda. Şunday qora aybirlerini, bik qora bizning turmushga botmay turgan. Chunki bulayda qoralik turmushda ko'p. Men o'zimdan de shunday ulush kiritesim kelmaydi. Menim ko'proq yoqta aybirler turunda aqlansasim keladi. Kişi turmuşunda qaysi muhimroq ekan? Oilami, әллә инде ishmi? Oila bütün kishi turmushunda da eng zo'r rol o'ynaydi deb o'ylayman men. Chunki bütün yaxshi sifatlar oilada formulasha, urf, odatlar, yo'llar bo'lsa ol oilada agar bigrekde. Eğer de oilada olmaygan kishi ol bir qo'shanda olmaydi. Nishikkina ishlikli xotin qiz bo'lmasin, ol baribir bilan shu oilani sog'ina, shu oila mashaqqatlarida yashayol. O'zini ko'rsatadi. Eğer de kishi ir bilen münasebetini de biteli aytırga kerak. Ol o'zinden o'zigine kelmey birovga de. Onu anlaw, onu kuylew deb aytmas edim men ani. O'zaro mine yoraqlashuv var biteli kishiga. Ol shulay yo'q. Shunga ko'ra oilasiz kishi ona tuzqush desam endi og'irroq tuyulgan bo'ladi qo'y bir kishiga. Oila eng keraklisi. Oila ol tabiat qo'shgan zakonlarni o'tov degan so'z endi. Ish bilan gina mavqsan endi oilang bo'lmay, oila bo'lmasa turmush bo'lmaydi degan so'z endi ol. Ondan xosmi sizga baxshoshi degan narsa sizning oilaga? Nishikkina baxassiz oila bo'lmay turgandir. Agar u baxaslashmay tiqtingina yarar deb gina tursang, bu ostan jimire turgan aybir deb sanayman men. Bütün kishidagi ishidan o'ylab yuri, o'zi rizasiz. Yo'q, baxaslar gil kerak. Ular da naqtib jibere oilani. Ko'rib bitirmagan ibirlerini ko'rsatsa, o'ylandira. Hatto oshlanishlar da kerak. Tege bir qoti ko'ngil ranjitib tugul. Albatta, ol o'g'ir so'z unutilmay, ol qola. Ammo bahasda izg'ishtalashlarda azrak kerak. Ezmas. Shu foydaga. Bahaslar nechigrak tamomlanaydi sizning? Ular oshulanishi biroq tamomlansa da deşmi yürüler uzakka sozulmay. Men o'zim uzoq deşmi yürüp tuza almayım. O'zim birinchi odimni yasayım ko'p vaqt. Qaysi bir vaqtda mana oshlanishlar kelib chiqa, mana sho'lishamisha qola ishlaganda masalan singa qolib qaytasan.
Anda bit okuyuşalar başlayanda türlü haller bulgalayanda. Jığılışlar bulanda. Anda ol yerlerinde telefonlar yok, haber itip olmayanda. Ol vaqtda kinleşuda bulatırganlar endi ol hazır. Anda sınga kalgaçın, elbette anda qaytuga atчет berip koysaң endi, silep koysaң, көңілі болып қоя енді. Былай ғана мыштымына қалсаң, конечно, кішелемер сөйлерге мұрт ол. Міне ол жүректе керекті сөздер енді ол. Бір жерде тұтқарландың ма? Қайтуға айтып қойыра керек енді. Міне шол жерде болдым. Сондай ерақ хәлләр келіп шықты. Түрлі хәлләр болуға мұрт бет ол. Өзіңіз кінлеші едіңіз? Ешірмеске кінлешедір емен өзім, Қазір алар бітті бұға енді. Бара тара біте ол. Tağın bir şiddetle meseleme toxtalıyıq Alim. Ol xıyanət degan sözü nechə anlaysınız? Xıyanət degan söz şın məğnəsində xıyanət ana şul kimgedir gaşiq bolup şoňa kitip bar oýundur. Ostan gına eýtmeýär. Aşıktan aşık söyleşip eýtilgen eýbirini big ogur bolsa da kişirip bolatyrgandyr dep öýlenmen. Elbette Allah'a şükür meňa onda eýbir bilen işraşyrga tory kelmedi. Lekin men goý bir kişi big suray bir dep sanagan tege hatan kızlar bilen süýleşip otururlarga nelerge big bok mesele edip garadım, onda kirleşүүлer bolmady. On sendanyň bütünlei akılsızlyk dep sanayman. Ne kadar gıybretli yazmış görgen kişi bolarak köp hatınlıkka sizin münasebet? Köp hatınlıkka? Belki o hıyanetden kızgarır idi. Neçe gerek? Men aňa oňay garym. Ne gajeptir men aňa oňay garym. Eger de lekin dinçe şundan da tege İslam dini kanunlarınça bolsa. Lekin şonsu var. Goý bir kişi özüniň ozgunlygyny gına oklap köp hatınlykyny ýaklaýar. Men munday eýbirini kötere almayman. Eger de İslam dini kanunlarında bir bik motor yazılgan. Benim özüme de işraşırga tory keldi bir hazret bilen, ol Bukharadan kelgen idi. Şo redaksiýada işlegende ol. Men gajeplenip tыңladym any. Hem özüm için ol menden köpke ýeş kişi. Şolay da bik köp nerseler aldım. Mene şonday şyn mägnesinde ol iki hatyn bilen tura. Ol ikisinde bir tigiz kure. Din kanunlarının bütünüsün men otap eýtip bitire almam, lekin meňa şonsu bilen bik ýakyn. Onda evet ýylene başlasa birinçi hatynyň ryzalygynda surylar. Hem onu şitke kakmylar, onu maddi ýakdan ömür boyu temin edip duralar. Türlü ýaklary var. Hem olaryň hatynlary da dus ýaşaýar meňa silep görsetdi. Bir hatyn anyň 15 ýaşga ýaş. Ikinçisi özü bilen 1 ýaş terek. Dik eýbet duralar, her gaýsynyň aýrym fatyr dedi ol. Dürüsler Bukhara'da duralar. Men özümde oňay garym mene eger şonday bolsa. Eger ol ozgunlykny oklaw üçin bile bolmasa, ol balalarynda tegiz görürge tiýiş. Ota bolgan kişi. Zahit abi mene bir günde şonday söz etken bolsa, siz ryzalyk bergen bolar ediňiz meni? Mene şuşa bugünkü garaşym bilen tegiz de gary alsa, maddi ýakdan da tutup tura alsa ikigizinde. Eýe. Dus bolup şolay ýaşaýar ediňizmi? Olar ilim köp, bir ýurtda tögül, elbette. Bir ýurtda tögül, bir faderda tögül. Köp hatynlyk turunda süýleşүүлer bar endi, anyň bütünle keregi ýok. Anda bir hatynda ýagşyna turmuşna alyp barsan jeter. Ýerigizde sizin köňülingizge iň uşagan syfat gaýsy? Solkun kanlılık dep edesim geler. Iň uşagan syfat, solkun kanlılık. Eýe, solkun kanlılık. Iň uşamagany. Koy şagynda bir tarafta görüne bolmaýan. Yok, men anday syfatlaryny buldarga tyrşmaýman. Naşar syfatlaryny. Eger kişige bir erterle wagda beresen eken, any öterge kerek endi. Wagda bermesen eken, aýtmasa kerek. Rinde da iň aşagan syfat kişilikli boluwa. Bäxit nerse ol? Bäxit ol ana bäxit nerse ol dep tügelgine jogap bere turgan eýber tügel. Sizin için nerse ol? Eger sen oşuga iňe goýtsaň, onda seni kütüp duruşlar bolsa, sognup kütüp duruşlar, mene şu bik zor bäxit. Bik köp türlü, bik köp türlü. Özüňiň uýlagan, planlaşdyrgan işleriňi boşgaryp çygalsaň, şundan da zor bäxit ýok. Mene turmuş ol şunday wagt ýer bäxitlerden de turar, jyýla.
balalarım isen sağ olsa, en mühimi şol. Isen sağ, havuf katersiz olsalar, Mahabbet nişegan olur. uyda tınış olsa. Mehabbet de gil koynar mehabbet gene bulup durmayı kişide. O mehabbet üzgerişen eybir. Yeşlikte bulsa koynar mehabbet. Turmuş etkende yeşi ol birbirine iyeleşu, birbirine hürmet hem birbirine rencitme bulup gelip çıkar. Nişe gülüsümne irigiz sizden nindi söz iştirgetleri eken. Ol benim her vakit yılmayıp deşuğumni diley. Men bunsun bilem. Hatta ol uylanışkende, takdim yasaganda da onun en birinci etken sözü, sen benim opamlarga da yılmaysan aydı dedi o. Yılmayıp karşılasan aydı dedi. Ol yılmayı büyük küp nerse verem. Bütün aşularını bitireyinde eğer yılmayıp durur. Lakin turmuşta gil yılmayıp kına da tırıp durmay elbette. Şurayı da koy şağında göz yaşı aşağıda yılmayasın indi. Yaş vaqtda turli hallar bolgaly endi semiyada. No ol kızıp gitse endi elbette tege iden çıkıp kaçmaysan endi. Tınışlandırga tırışasın. Ol karakter yagından kızıгыраак elbette. Men artık alay şamalap kına aytam. No iki kişi de kavınıp gitsen narsa bolar. Ansı da var biter. Ol pajar kelip çıgaramar. Pajarny söndürүү bit bek awar. Kaysa bir kişi özün bek kata kırыс tuta. No bu er yagından elbette anın kişiligini көрсөтөйүндү. Şoluk vaqtda eri işten arıp qaytkaşın hatan kız yılmayıp koysa erinin bütüney köngülleri көтөрүлүп kete. Nişeginde anın kolu көтөрүлсүn. Bul özüne kışaklap koyarga mümkün. Koy şağında eyteler, balanın balası baldan tatlı. Men ikinci rek qarayım bana şu şey vergen, nişetesin yani. Benim 4 oğlum var, onlar bana barsı da yakın, kaydırlı, üzünçe bir balalık geçiresin onuklar bilen. Lakin men balalarım nıgırak yakın, nişetesin yani. Bir nişli yazdım antına, tigilerde yakın, lakin orttırıp koymasaydım tigilerden. Balalarımdan onuklar yakınırak deyip eyti almayayım ben. Benim balalarım her şey yakın özüme. Eğer de men öz balalarımda eteğim bizni terbiyelegen köpek terbiyeley alsam, men tağın da bäxetli bolur edim. Men Feride, men Alima, biz dünyaya döytegen konakka kilerge yaratabız. Mine benim Ferhat oğlum, bik deyinizin deytisin yarata. Yaratı ol bir yaklığına bulmuyor. Demek eteyini de ınıkların yarata bileler. Alarının tırmış yöşleri mine örnek bulup tura. Benim özümün tırmışımda. Benim ismim Ferhat, benim devenim de bal, deveklim de bal. Ben alalım tılgaz sonra koyup bir hatıdır.